Kad ostanemo bez naglaska, to znači, ako tako smijem patetično reći, da smo ostali bez identiteta. Jer čovjek bez naglaska ili čovjek sa takozvanim službenim naglaskom ili naglaskom koji je propisan u lektorskoj službi neke radiotelevizije je zapravo čovjek koji je nijotkuda. Svakom čovjeku se zapravo čuje ili bi se trebalo čuti, ako ne odakle, a ono od čega je zapravo, od kakvih je iskustava načinjen. Jer jezik je osim što je sredstvo sporazumijevanja, jezik je i neka vrsta, kako bi se reklo, arhive uspomena. Jezik je dokument, naš lični dokument. Jezik je naša stvarna lična karta, naš pasoš.